بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala nga tiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu kabiaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian. Maun pahadarat sing kamu. Amin sa barang abutan sin suara ini. Amin pangadjian masih-masih kita niu hawunga sin pag-iman. Aula-aula na tuod. Bunga sin pag-iman. Pamaugbog sin bar-iman usog. Iban sin bar-iman babae. Papasinguran ka to tanyo, damik yan hipapaurul ka to tanyo ilimpa nila. Mga kakasih sin Allah Ta'ala, maulung iwan malasa ka to tanyo in Allah Ta'ala. Danundaran yung pagpakuyag ka to tanyo. Danundaran yung pagtawagan ka to tanyo. Pawaitaan kita niyo sing kalasahan kita niyo dunya. Aula-aula na kalasahan adlaw akhirat.
In mga paltawakan yadto, nagdaak siya kanabihan, iwan karasulan, nagpasampay, patiap-tiap manusia. In haulihan naraak niya nagpasampay. Nabi Iwan Rasul pakatan pia panjari, taplag. Amuna injunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Mga anak po, di hayat ini pangadyan na to. Ayat ha suratun Nahl. Ayat kasyaman. In pangadyan na to di hayat ini. Tu hinang marayaw. Hinang sinsila na kaunareng kato tanyo. Bariman usog, iwan bariman babae. Pian nila imarayaw. Kaya ikuran nila imangi. Tiyanto nila in marayaw biyay ta sin Allahu Ta'ala amurad to inikabak nila kasanyangan dunya iwan hadlaw akhirat. Amo yan impamung si mga bariman usog iwan bariman babay. Damikian di hayat ini. Pagkasyabot sin Allahu Ta'ala do tuing karayawan, ipapiainan, damikian aun tu isab kangian, papaanibun, papahaliun, iwan ipapupu kanila. Mga anak po, tenghuran tanyo, impalman sintuhan. Inna Allah ya'muru bil adl. Sabunal-bunal tungod. In Tuhan sabunal pagtag-ipunan amura in Allah subhanahu wa ta'ala. Daing hamangangan niya Allah, Ismullahil A'zam. Mga bariman usog, iwan bariman babae, ibang masabutingan sintuhan nila. Manalukan in jantong nila singkuyag. Yan in sipat si bariman usog, iwan bariman babae. Mga isab sila nagkukupo, nagmamaksiyat patuhan, bang masabuting kakuyakan nila. Manalukan in jantong nila singkuyag. Saan yung piyagbidaan? Inna Allah ya'muru. Inna Allah Ta'ala mang daraat. Isyun dia at niya. Pini niya Nabi Iwan Rasul. Harap pakainin paldaakan niya yan. Ilan nasi jami'an. Inna Allah ya'murukum ayyuhan nas. Mga bangsa manusia, usugi babae, mga anak kapo Adam, paltawakan sin Allah Ta'ala kato tanyo, aun paldaakan kato tanyo sintuhan diha ayat ini, tu intaud niya. Bang na to, kaya amalanin to ini, mapayakun kita nuriha dunya, iwan mapayakun na kita nyo sa badlaw kana-kana. Bukun kawasan na to'y magpayakun. Bukun kawasasin kanabihan. Bukun kawasasin mga malaikat.
Kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala ija arada syai'a an yakula lahu kun fayakun. Allah subhanahu wa ta'ala naraakin tiap-tiap siulakan daing katutan niyo. Usog iban babae. Maasiban bata. Makasay iban malamma. Hapag tulak-tulakan iban wala. Samuain paldaakan. Unin paldaakan number 1. Panagnaan paldaakan ya'muru bil adl. Dia at kamu pakahatulan, pakaadilan. Naitayad to kaadilan, ampaway hiluhala, ampaway lingog, ampaway sasaw. Turan niyo mga anak kapo, ing kasasawan si Mano siya masanatu ini, maing kaning pagkaon, paun online, aun maramahon, aun dahon maun, aun kawaon niya, aun ipahatod niya, yaun ginisan babarapain, pagkauning kakukunahan niya. Uno yung kaunahan dunhan, al-adlo, kahatulan, kaadilan. Bangway kahadilan, wangway kahatulan, lingog. Bang lingog, misan mataw din pagkaon, didakan sukanin tao. Bang ang kalingugan, misan mataw din karayawan, di da ka na naman sinta umarayaw, in ka na naman nila kahiloalaan, kalingugan, iwan kasasawan. Ya'muru bil'ad. Dia aksin Allah Ta'ala. Bil'adli bainal khalq. Subay sila adil antara nila magkahi. Subay sila hatul antara nila magkahi. Inumbul hambuk antara nila ibang sintuha. Mga anak ka po, amuyanin subay kagunahan na to. 100% na kabuhi na to. Sa lugay ya anughara kato tanyo sin Allah Ta'ala nikmat kabuhi. Amuyad to inpaldaakan kato tanyo kahatulan atawa kaadilan. Magkagunahan na kita niyo mga anak ka po amasa na to ini. Way bihan kalingugan simasa ini. Wala nalilinguging gumibiya silingog simasa na to ini. Amin umat na kauna nalingog. Bukon biya silingog amasa na to ini. Masa na kauna nagmaksiyat. Bukon biya simpagmaksiyat simasa ini. Tiyo-tiyo din pagmaksiyat nila. Impagmaksiyat hamasa ini. Zaharal pasadu pil barri wal bahr. Nasamwaing gumi, nasamwaing dagat, nasamwaing katantan, yaun impagmaksiyat si manusia, sabab wala naruuning kaadilan, sabab wala naruun kanilang kahatulan, hantara nila ibang sintuhan nila, hawak to hantara nila simpagkasi nila, way na kaadilan, gulalan dakuman. Al-adlu bain al-khalq. Yati number 1 kagunahan. Ini karuan niya mga anak po, wal ihsan. Al ihsan ila jami'in nas. Tiyag kita niyo sin Allah Ta'ala, pamagmarayaw. Papagmarayawon kita niyo, hantara taniyo, iwan simpagkahitan niyo, puas sin pagpamarayaw taniyo, pagmarayaw tanyo, hantara tanyo ibang sintuhan tanyo. Ya'muru bil ihsan ila jami'il bashar. Naraak magmarayaw. Pakatan, manusia, hiitom na ka, hipanak na ka, basta ingan niya manusia, naraak sin Allah Ta'ala, in tiap-tiap siulangan magmarayaw.
in nag-amal da simpal da akan ini bariman usog da iwan bariman babay. Taniyo mga anak po. In sumunod, hikato, wa ita'idil kurba, paman sinallahu subhanahu wa ta'ala, tuway kamu adin, tuway kamu mahatul, ingkar tu pagkahiniyo, masuok kaniyo, kampung niyo, pangdaig niyo, suway kamu marayaw kanila. Aula-aulahi kaisa. Aw nudduafa. Tabangan niyo yung mga tao malamma. Malamma na sa sakit, iban malamma wala na sakit. Malamma hapagkaon, malamma hapaginom, malamma pamaybay. Ipapatabang yadto sin Allah Ta'ala. Magtagna daing akarib. Kampung mo. Pataatuan ng kahalan mo hamasa na tuwin. Ay ikaw magyalong, mumisanin sila yaw, nagkakalura magkampong. Nagkakalura magliod. Ayaw. Masulot na saan sila? Dumatong din waktu magunurasan sila. Ayaw sadya magsulding. Sa gawain pandangon na to, unin daakan sin Tuhan, unin liangan sin Allah Ta'ala, bukunin pandangon na to, inaturon na to, hikuan. Wayad tulamod simbihad turagbus. Na. Ipapatawang abdu'afa. Amin malamma na sasakit. Ayan. Mataon. Na-diagnose na uwat nila sa wahi pagbayad doktor, wahi pagbayad uwat, wahi pagbayad singkatantan. Barhadat sila tabang. Hisyurain himinanghan, amura imbar iman usog, iwan bar iman babae. Hisyu pa mga tuan, alal pukara, ha mga tao, pukara. Ayan na sa kundang yung mga pukara. Langgong na to, hapag-arama. Taymangod na to, hapag-kamano siya. Yan na sa kundang, hamasa na to ilo. Hisyura, in na konsensya kanila yan. Hisyura, in limuoy kanila yan. Amura, in bar iman usugi, bar iman babae. Sa babaon din kanila yan, di na makatahan. Hitayak na 5. Manguko na ba eh. Tanda kumalaw na pagkaon, may pa kami nakaon. Tanda kuman, kapin-kapin niyo, ano garay niyo kami, tayo mangud na mo kami. Mbar iman, ipagmasusa nila. Di lumabay, ring haliog nila, wang di makakaon, intay mangud nila. Al-atfu alayhim. Mabimbangin liog nila. Mabimbangin pangatud nila. Mabimbangin pangdungog nila. Bang nilari masaw intay mangud nila malamma iwan si mga pukara. Ini kaupat, wal masakin, iwan si mga miskin-miskin. Wayroon. Gaus baugbog nila. Yan ha mga tao, labi-labihanin kanila. Dahil nga sa babiyad to, wang nagbaugbogin dua ini. Tiyabang sinmakusugim malamma, tunsaru waturjaku. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabangun kamu sin Tuhan, iwan pataurun barakat sin rijiki dihil kanin.
Kita niyo na in umat sa taod-taod rijiki. Inbag sadya sinamukusog, di na mara. Di na mara, hambuk tarak. Inbag sadya sinamuk babae, di na mara, hambuk tarak. Yan bag sadya, way pentompa, way pembadyo, way penkatanta. In taod sin nikmat, hamasan na tuin. Unoin sabab, ampa sila makapagsukur fatuhan. Anis kuruli wali-wali day. Pakayahi pagsukur mo parmansin Tuhan. Panagdihil kay mo patuhan mo. Puas mo magsukur panagdihil kay mo. Pagsukur ka pamaumaas mo, pakampung mo, papangdaig mo, papagkay mo. Iwan patay manghud mo hang kaarama. Iwan patay manghud mo hang kamanusia. In Imam Maldahay ni Amuren Bariman. Bariman usog, Iwan, Bariman babae. Usog marayaw yung mga tawin. Yadto mga anak ka po, inda akan to. Ya muru bilad, nagdaa kinallahu ta'ala pakatan manusia, pakahatulan. Iwan nagdaa kinallahu ta'ala pamagmarayaw, patiap-tiap manusia. Wa iwan inikato, padaakin Allahu Ta'ala papagdihil-dihilun mangdihil in aun Hawaii. Di saan makapangdihil in way kay manghud niya sa babuay. Na yadto mga anak po India akan. Inliangan to in taod niya. Unin liangan niya ninumbulambuhok. Wayanha anil fahsya. Liang kita nyo sinallahu ta'ala saplag. Anil fahsya. Unin fahsya yan. Katan sin mangi. Mangi haitikad. Mangi hasuara. Mangi hinangun. Mangi anggaw taan. Pito anggaw baran. Aula-aula na hapag-unahan sinjina. Sabab imakalubusin hula, jina. Imakalubusin pagkamanusya, jina. Imakaig simbarakat, jina. Wala takrabul jina. Wala takrabul pawahisa. Ay ikaw tuod sumuok. Pamangdahihi kapag jina. Kaya kahagad sintaw niya do. Kaya kahagad sintaw na disin nabi. In mata magjina. In pangdungog magjina. In suara magjina. In lima magjina. In pito ang gauta magjina. Magtugon da kuman sin waktu wang doon na ang gauta baran niya. Imbar iman usog, imbar iman babae. Kauhaan tagupat ka dyan, piya nga ngayon niya patuhan, utuhan na mo, tangkisan kami usog babae, dahil hahinang ipulpan niya kitin. Innahu kana pahisatan wa sa'asabila. Hiig sin Allahu Ta'ala yung barakat. Hiig sin Allahu Ta'ala imbarakat harijiki mo, imbarakat hainang mo, imbarakat haingat mo, imbarakat hakusog mo. Way na rin hatuhan suko murakuman. Nabang suko murakuman, biya da kaw simbiyay taan, baya-baya muna. Nauno, aung kaya pagbayaan mo, way. Kita ayan mga tuan. Liangan wayan ha anil fahsya. Katan sin mangi. Mangi hipagbisara. Mangi hinangun. Mangi kanalun. Iwan mangi itikarun. Pianglangan yadtus sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sabab maig na rin kanya in kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Mahubo, biyasin paghubo niya badyo in karayawan dahin kanya.
Bang niyari agarun in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyo mga anak po. Na, apabila tao magjina na, usog na ka, babae na ka, bata na ka, taumaas na ka, iyon sintuhan dahin kanya in pinakamahal ka. Nurul iman wa diya'uh. Iyon sin Allah Ta'ala rin kanya in sahaya sin pag-iman, iwan sin sinag sin pag-iman. Iyon nito kanya. Kaya hatihan yan sin tao. Ay kau sumuok, majahara minha wa mabatan. Akatampalan iwan nakasipukan. Intampal iwan sin sipuk salida, matampal da. Bang pataun sipuk, na rin nakakitaan. Bang patuhan, salida intiyatapuk iwan sin matampal, matampal da kaya nga tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno pembeta sim Tuhan prakala dina, innahu kana pahishatan wa sa'a sabila. Ingkatan mamaksurun mo, busit. Napangasubo ka mo si mga tao na ginang simbihad, tuwang mata nimbeta sintuha. At tawa maluman ko mangita, mga subo, at turain hibal sintaw. Kitain naghinang, iban sinwala naghinang, bang biya din papata nila. Bang uno hindi matukan nila, bunal kay mbaita sin Allah Ta'ala. Bunal tuwa. Bang aun na may tabukon bunal, namuting siya. Wayroon si manyang nagginaway. Nalulo na hinugnang ka, waliyadu billah. Dahil nga sabab yan, biyay ta sinabi hadis, inturo sarakula ini, di mahinang simbar iman usog, di mahinang simbar iman bagay. Uno yan, la yajni hina yajni wa huwa mu'min. Hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di makapagjinain usog ibang babaian, bariman usog ibang bariman babai, bangyong kaniya in iman. Di, hapangato, dapang dungog, haswara, hapag suy-suy ni. Tunayan Tuhan. Hikarua, la yashrabul kham, hina yashrabu wa huwa mu'min. Di minum alak. Wala nakainom alak. Si Abu Bakar Siddiq, nakasud man siya paka-Islam, subo siya. Haway pa kaw Muslim, nakainom kaw alak. Pila butulim magkainom mo si mahinaat, pila butulim magkainom mo si mahapon, pila butulim magkainom mo si duom. Laong naway. Maita kaway minom, in pangdaig mo nagiinom, in kampong mo nagiinom, in bagay mo nagiinom. Uno in sabab, daytay kami kuno lang niya. Sabab lang niya, maluman ako pabaran ko, mapinda yung pagkatao ko, bukon na ako tao rin lupa ko, sa bukon na tao yung palangay ko. Nga sabi ato siya minom. Aturan yung tao nahihilo. Pag uwi pa ba, binasaunin anak, binasaunin kampong, binasaunin mangwayron na mabinasa, bagbagunin mababagbag. Saan yung mga tuwan? Na, hikaruaru sari mahinang si mga bariman usong, iwan bariman babae, dusara pula, la yashriku, hina yashriku wa huwa mu'min. Di sila makapanakaw tabiya yaon, bangyaon pa kanila inuno. In sa bunal pag-iba. Turayan, mga anak ka po, naamo yadto.
Iliangan ni karwa, wal mungkar. Katan sinhinang dusa. Tujuh patuhan, iban tujuh papagkahi. Liangan sin Allah Ta'ala. Sambil pahayop, sambil pakakahoy-kahoyan, ay mo paddampa na sa iyong kakahoy-kahoyan, bang muri dahi paglagi. Bang mo piaddampa na sing kakahoy-kahoyan, sindi mo dahi paglagi, nakahinang kau sinhinang mungkar. Di kabayaan sin Allah Ta'ala. Hangkan na yaon, piatubo kay mo sintuhan, ing kakahoy-kahoyan yaon, aun asibi, aun dakula, aun matukas, aun bukun matukas, pasalan sadya kagunahan mo. Nawang mo piaddampa na sinuay kagugunahan, nakahinang kau sinhinang mungkar. So yan mga anak po. Ini katuwal bagi. Katan sinhinang. Malummi patuhan, iban malummi papagkahimo. Ay mo hinanga. May ta ingan niya yan bang kato taniw kalumuan. In bar iman usog, iwan bar iman babae, halawm kasutsihan. Sutsi im pagkaon, sutsi im pag-inom, sutsi im panamong, sutsi in hagwa, sutsi in halawm, aun ni pagsusutsi, aun pera kanila sinallahu ta'ala, pagkaon sutsi, pag-inom sutsi, badyo sutsi, pangadtatan sutsi, yaong katantan. Ang panakita ni Ubiyaitaan. Inna Allah sa bunal to din Tuhan niyo, aon kalasahan niya roon kaniyo. Uno, yuhibbul mutatahirin. Kalasahan niya, inipon niya, bukun lumu-lumu, tabiyayaw. Halawm kasutsihan, kawaan tagupat kajam. Unin halawm kasutsihan, kawan tagupat kajam, iaagad niya inatulan kabayaan sintuhan magsutsi. Bukunin iaagad niya atulan kasutsihan hakatalog. Pakita nyo akulong nakatalog yan, biya din yung pag-usal sin sabon kapaya, hatuktok, hataynga, haliog, ilo, kakatantan. Sa gawa harap niya madto pawayta sing Quran, iban sinadis. Sabab ubos na siya pialing kat sintuhan. Ubos na yung pag-design kanya sintuhan. Walladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Ubos na, di mo naman dyan ipindahan. In-design kay mo itom, ay mo na pulaha, ay mo na pindahin. Kuyak na hadya kao sabab, amo na timpini kay mo sin Allahu Ta'ala, haway ta niya, huwallazi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. Siya, in nagbutang harahim sin ina niyo, iwan sin lupa niyo, iwan sin hantang niyo, in taas niyo, in katantan, in kulon niyo, Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kaliguman na pintao, kaun-kaulong niya bang kauburus kapaya, maputi saan. Di datuan mapita, itumda. Sabab itumin ama, itumda in ina. Daon saan nakaanak, itumin ina, itumin ama, puti. Way kaya unya kapaya, wiron kaya unya ununo. Ipapaingat saja sinallahu ta'ala in kawasakan niya, bukun din kato. Turayan mga tuan, na inda akan tu in nag-ammal bar imanda, in liangan tu in limayu amura in mga bar imam. Paiman sinallahu ta'ala, ya izukum, kaya tumtum na mo kam. Kaya ingat na mo kamu si mga nasabot da akan to, iman siliangan to, laallakum tadakkarun, hasupaya kamuri malawng manumtum patuhan.
Sakalinalong na intium-tum sintao hansam niya. Intium-tum sintao badyo niya. Intium-tum sintao taumpa niya. Intium-tum sintao lingkan. O zukurullah hajikran kasira. Magpatauran kita niyo panumtum patuhan. Impanumtum patuhan lasasin Tuhan. Nakaunain lasasin Tuhan kato taniyo ring sing kita niyo kaniya. Na, mga anak ka po, kaptangan si mga sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uno yan, nuzulul Quran, impagpatulon sin Tuhan sing Quran, al-amru, kaysa paldakan. Paldakan maguno, al-adlu wal-islah, daakan maghatul, iwan magpakaadilan. Daakan pakaadilan, iwan maghatul, wang wala duning kaadilan. Amo yan mga tuhan, in risala sin Tuhan marikato, in message sin Tuhan marikato, in Quran harap marikato, bukon pahayop, bukon pamalaikat, in Quran harap marikato tanyo. In pagpanaw ka na yan, daakan, pakaadilan, iwan maghatul. Na, in kaadilan, iwan sing kahatulan, taatullahi wa ibadati. Magtaat dapat Tuhan, iwan magibadat kaniya. Bang wala doon in pagtaat patuhan. Iwan pagibadat patuhan, wala doon in kahatulan, wala doon in kaadilan. Magkagunahan na in ummatini. Sa in naggunara, bariman da usog, iwan bariman, babae, tumpukan tiyo-tiyo. Uno pa ini karua. Nuzulul Quran an-nahyu anil ifsad. Nah, an-nahyu anil batili wadzulm. Kaya tulong sin Allah Ta'ala yung Qur'ani karua, manglang din nga kabatilan, iwan din nga pag-anyaya. Kina mga anak ka po. Liang kau, ay kau minang sin kabatilan, ay kau minang sin pag-anyaya. Na, apabila hinang sin tao, ing kaadilan, tumanyang siya dunya, iwan adlaw akhirat. Mayta, yaun natapilin dua, al-haqqu wal-adlu. Kasabunalan, iwan kaadilan. Ingkatan ibadat taniyo, pardo iban sunnat. Rajiun ilal haqqi wal ad. Hangkan kita niyo himinang sindakan, sabab harap taniyo pakaadilan, iban pakahatulan. Yan. Maita kita niyo liang sinallahu subhanahu wa ta'ala, supaya kita niyo makatangkis minal batili wadzulm. Dahing ha kabatilan, iban dahing ha paglaog. Pataan yung na mga tuwaning kahalan na to ini, bukun tao sa dyan pataon, hikuan nyad tumadurog, hikuan nyad tumalingkat, hikuan nyad tuwiha ini, sa kawa pataon na to yung kahalan na to pakaniya, yaon na kakitan niyo, haraakaan, napa kadto na to, pakasabunalan, iwan pakahatulan, ing kabuhitan niyo. Yaon na kakita niyo haliangan sin Allah Ta'ala, tiyang kisan na to, ing kabatilan, iwan sin paglaog. Namura-murahan, mga anak ka po. Bang nato na akadin niya to, nanumtum kita niyo patuhan. Bangin panumtum na to hambuok, sambakon sin Tuhan makamataod. Na timubtob na inwakto, mura-murahan. Salam doa na mo, ang mga anak ka po at tiranan, mura-murahan. Magunay-unay kita niyo, sa lugay sinja sadtan niyo nabubuto, kiwan sinya walihan. Paammaluntan niyo, sing kabayaan sin Tuhan. Mag-uus kita niyo, sa babhaw pinwakto. Hinangun na to indaakan, hakakuyagan sin Allahu Ta'ala. Tangkisan na to inliangan, buka hamulka sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala.
imparuntungan kato taniwa kabuhi, iwan hadlaw kana sambil malapay taniyo ini kawin taniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya karim akrimna fa innaka anta akramul akramin. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka anta at-tawwabur rahim. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Allahumma rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.